Alate, nyamalle mele. Subscribe chelu. Galak len kawan len jatuh galak len. Galak dia benda tu. Pasal lo mimpi. Siapa yang menjago nang? Para-para batang Tah. panjang tu kan. Ayo. Manjang. Baik dulu. Hah? Oh, Pacar rambo kan ni bau gang wah. Yo, bola pacar dengan dia sini kan ni bau bayar. Rasul lagu po kan aja sebelum gini ni. Wah. Padiah tu. Ambo ke tu nerima tu. Baru nak pula ya. Kita bawa mimpi, tangan manjang baik ise. Jalan belakang. Dah bisa dorot. Sebuah pengkhianatan tu. Nak masuk tu. Tibu rambut, tibu lah muhajar. Cuba anak ngerti dan mempangam aja tu. Jangan cakap dengan mulia itu lah. Itu kawan. Kawan. Sama awak. Apa-apa dia. Pacar macam tu. Pacar mur lalu kan orang mat. Kamalah nak orang sebelah ya. Bila dicari ni ada yang sebut tu. Hei, Aura. Coba. Tanya cik Lalai nampak manjang jarot. Indah lah itu dia bang. Iya kok. Botol abang tak? Indah. Boleh Lah mulia bang. Yo. Patut kita gilo-gilo taruh peluhnya. Kau bantu ya. Kami ya. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Hai, ini dia. Ambo pulang di situ tadi nak. Di rumah? Di rumah. Cik kau tempoh. Mana rumah? Nala, tapi ambo nak merumpi gua. Terus situ itu nak ya. Iya, tergula ya. Terlalu tau. Iya. Tu ah. Tadi nak suruh mau jual apa tu ah? Jual apa? Gelimbai. Mangga tu. Bertanya apa tadi jarut jual apa? Nak jarut tadi. Jarang tak? Iya. Apa ikut maya lah. Nah. Bob! Jarot! Ayo mai. Apa kabar, Rod? Cek, bye. Malam yo, Rod. Itu dem bye. Salah apa aja tu jauh baru. Raja yang batang. Itu deh di bawah lu mulu dakang lo ya. Berharap ya tu leh. Dah lah bye. Hah? Tak tahu mu.
Indak deh hancur lebar berarti kawan di boy ya. Iyo, Mbak. Itu deh Jarot. Kalau ambo tamu mu tuh. Nak kena bau dah kang. Ndak mau apa maksud Mbak? Nenyo deh pajak deh Rot. Baalam buat cerita kembali Mbak. Tapi musabik batang Mbak. Nah, Kalau pujaan hati kau baalah cara melandai. Mbak. Tanya mu Mbak. Tanya. aku jangan hati dulu lah kena bau dah kang mah. Payah berita. Salah. Ya, Allah deh ikhlas mila deh apa sih anu itu aura. Ambo dah jadi mom dah. Ai, Ai. Kalau ai dulu. kan ada. Ai kawan nak kena bau nak kena boncang lah tu. Aura nampak deh kawan mangame di bengkiang kang. Itu doh mengambil kambun ya. Allah deh, nyamalem yo rot lerot. Jadi balik. Ndak jadi ba. Balik ke di Bangale. Ambo ndak tahu mana umur pajak do kok Josia sari tok. Nak tantu mulai mula panjang mo nak tantu mulai. Ambo bate. Pujan hati mo ida mana hati ambo. Biasalah begitu. Cewek mo dah. Ah, ai. Cewek ke cewek je, lu jadi le cewek ke je. Ai, baik. Alah deh kawan. Alah deh. Tinggallah tu le. Leluk gitu dong. Nak kena boncang tu gang. Alah. Kelampu ni nyum tu deh. Sabi engkang kalau sebagai kawan nang na. Nah. Kawan dukung ambo. Ah, Jarot. Ayo gitu dapat. Tinggal me Jarot. Tinggal di kecil. Rasa nanti mesti nembai. Ada kawan. Cari berjalan. Hei, Reus. buku susu sebut nak. Tu ajar eko. Tak nanti mesti dah. Ah, yo itu. Ambo dapat aku mau ampuk mu jalan. Bahe. Lima ini. Salah Rot. Betul panjang ini. Tak tahu mana tumpuk aja tu. Tahu umur 5 paja tu doh. 5 kang nak tahu umur tu doh. Cewek aja pun nak. Sia, aura. Dak. Nak mungkin tu dah. Bayam dia. Cari berjalan dia. Oh, yalah semangat Rot. Nak. Demi aura. Nah. Keti Rot. Keti. Yo. Bayu. Cinta buta ko. Mula ikut tadi mabuk cinta sini ya. Gilo deh ya. Ayo, lah kacau. Parah. Ada sibuk apa tu? Nomor itu Jarot kau rasa mau boleh pergi bunda dapat. Eh balik awak ni yo ke. Woi, Kedang. Okey. Wang, bagaimana lu? Jang. Aku dikacau awak. Tunggu lagi dah. Mau sampai dikajar, Pak. Ni malu tahu mau. Kena macam lagi ketemu ya. Wah, lagi dong, Bo. Hah? Waktu itu. Saya sanggup. Malam lah. Tikol dia. Oh, masih. Siapa jauh? Siapa jauh? Mana kacang mo? Mana lagi yang? Dia kacang kau lagi mo? Ambo tadi ni. Hati saya. Ngajak apa?
Wala buang gajah, kang gajah na buang gajah daw. Bakit? Munta ka malapin mga jakang mo yun mo. Bagong gajah. Lalaki ng cewek mo? Cewek pacaran indah apa indah cewek cang? Ay, bakit cewek mo lo? Tiyan mo siya. Jadi jarut wai. Nyasa lo sih kau sih, manjang nak kamal bayi. Manjang jadi yang musuh. Dua lah lo. Latihan saya. Kamu ni oh. Oh. Ketiya. Bagong gajah kang lo. Lagi ng cewek mo? Bago cewek ang lo. Yun lang. Cewek mo to. Pacaran indah apa indah cewek cang? Lagi lang. Tiyan mo siya. Latihan itu mo. Ambo yan. Pucay, jakang niya. At yung cewek mo nilagyan eh. Kamar boy. Tahu mo to. Yung nampak niya. Bonda berdua. Kan nampak kan bau? Ambo itu na mas rot. Itu din jang. Ambo ko itu na mutain judo. Itu teh jangan mo kam na inju eh. Iyo, ambo ang ati mo ko cewek mo nilalagyan dugang mutain ju. Iyo. Aku tidak. Pati na yun ni cewek mo. Inyo emang dah cewek ang tahu mo dapat cara magay cuman mo itu mutain ju. Itu. Iyo. Rasuah jaro itu do. Mutain ju do. Mati mo ba jarot lagi. Run, baca. Mang. Tuh, pikawain na yun. Latihan mo sa idang. Yang bagong pak mo. Agama nang. Tuh, pimain dyan na yun. Ang busip ka ni Kadya, ang daridang. So nga dyan Kaliman tatang, o jarot to. Oo. Ang busog ang ambo, dapat dua semua manjang-manjang tak kamalo lagi. Muka suka ni Kadya, buat sulang deh. Kaya yung cewek na. Siya, lu kalau mau lagi cewek, tampang eko lu mau cewek. Oo. Ayo. Yang lagi yan. Boleh tampang cewek, temu deh pak. Angkuh ha, dia awet na banyak bro. Buat aku kunyang dia kuah sate deh ha. Coba ayo. Banget tangan. Kan mang. Guapo si Cipo iwa. Kadya aja ro kunya. Ay, si Cipo ya. Kemana nih? Entahlah. Aku entah lah kecang. Kamar Aku ke belakang nih, aku takutnya apa tuh jarot nunggu situ kok. Tidak tahu pulang Di bahe me ko samo patang balia. Ba manjang tuh putang bolu di bahe. Jadi pulang manjang. Apa masalah ini? Ay Kang. Ambo si Rahmat le lah. Cuk malam ni yang. Woi, wang si kau ni ya. Ay, belum lagi yang cewek ya? Tenju lo dan kawan buah. Lu kok awal kawan lagi Kawan buah. Ang sanggup mo. Kamu tenju lah. Cuma nggak gua. Kau jauhnya cari mo. Lagi ni cewek mo dah. Belum lagi yan. Tolong mo. Mana kawan mo? Tolong mo to. Lalu. Lagi ni cewek mo dah. Lagi ni cewek mo dah. Belum lagi belum lagi yan. Mulai. Sikol ni dia. Ya, wajah dia. Angkang mo kajah dia. Ngulang. Wan. Jadi bawa lagi. Mulai. Bisa kan. Nak punya awak ni boleh nampak ni. Awak ano tango mimpi dalam raya lah.